Časov kom libru uzdaržim. Parvo libro. Nabucodonosor dobiši Arfaksta posla Oleforna s vojskom, timati daržave, hoteći da gospoduje svim svitom. Drugo libro. Kuda Olefornes projde s vojskom, kih poda se podbi, pride u Gabu, bi strah u Jerusalim. Pozlobiša Akiora veziri jer istinu govori od naroda Jerosolimskoga. Treto libro. Oleforne Akiora vezana zagna u Betuliju hoteći ga zajedno s Grajnim pogubiti kad ih prime. Ozija zva Akiora i popove na večeru. Oleforne, podstete Betuliju. Bi u grad Žaja. Do 5 dan se hotihu pridati. Judita ih kara. Četvrta libro. Judita sabrom pojde van grada. Bog je prida liposti. Budi da vele lipa biše. Oleforne. Vidi ju za njom se zamamim. Peto libro. Oleforne. Dvor svoj Juditu zva na večeru. Pijan zaspa. Koliko je zlo žartje i opituje. Judita Olefornu otka glavu i na grad postavi. Akior se obrati na viru i pribiva u Betuliju. Šesto libro. Betuljani iziđoše s oružjem. Vojskem vidiv Oleforna, ubijena. Jaše bižati. Oni ih tiraše i s dobitejem se varnuše. Elikajem pop veli, s popi pride vidit Juditu. Ona svojim pojde u Jerusalim. U tem pal se poklonivši. S veseljem se varnu. Živjeli 105. Pukju 7 dan plaka, dan dobitja što vaše. Amen.